Kagem sedaya tamu undangan Kang Sampur rawuh, sugeng kerapi pasugatan Kang Sampur Sumadyo. Bareng-bareng Ayla Audio Production. Terima kasih luar biasa. Matur thank you Mas Ripandi dan kawan-kawan. Selamat jalan kami ucapkan pada tamu undangan yang meninggalkan tempat. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Yo, yeah. Inggih, gayeng nggih. Heeh, gayeng. Ayo, diaturke. Yeah.